Керхи культурасыне халехе шырвадырдығыр 1000 гектар шинчетеріслені. Палыртны лаптықран шүрінже уйбір жебурине фудайылны. Шумыр шузан ешілі шандалықра хұрт кыпшангызыне хирге курма шук. Хевел кертме бұшлазан бара візем қалжазыне сиен гюме бұшлашы. Судыршызембе мінле крешмелі. Візем керхетада шүрхи культурасыне аншулық чырдезен мен думалла. Шақтада ұттыйдыва Россия Алхучалық центрін Чавашинри филиалін пай бұшлы хебе Татьяна Пыркинова ұжымлаттырмырда. Татьяна Ивановна, кожал хелле шартлама кунзем пулмарыш. Анжақ шүргуне педесиве келдеветха. Шак керхи культурасыне адаланса вой илме чырмандар марейха. Хел шартлама булмаря, шүргуне вара перен интереслі хайне манерлі бүлді. Киргизем жыл бол сейін гүмерінде, мен жынгезе сен киргизем жамбек культурызем, өзем хайзен тебе-девелені вырында, өзем минус вон загырдарандыда. Шамбада өзем жынку сейінех пулмаря. Анжақта өзене шаксиве үсме, адаланмат чарзадыжы. Тада вызыня юрайынчен дуғаште ялғужалы кезем удобренезембе абатландары. Шав удобренезене хайзене Турция илме чырмандаржы. Мен жындезе сен сивебе тымарзам ишлемеш. Тымарзам ишлеменебе шака микроэлементсем усваиваться двойма шозенже. Киргизем паргаланса жиднеші анжақ вызенеде терлі чир шулуғас құрушлық бұр. Мінлезем. Киргизем вызамах адаланза гаяша, анжақта вызане сыдыржызем, тада терлі чиржызем сиенгіме бұлдарашшанде. Хилрен дұқсанақ, ұжытма бұшлазанақ, перінде пірем сыдыржывыл, хирбайды деп веде гана хураскер, тада сары, хайзем сары полоскалы бұлма бұлдараш. Шул жызане кышлашы, вызане үсмелі элемент жызане сиенгірзе, вызане адаланма чараш. Тада адаланза бынымай, тада ты сыдыржыземде дуғашы. Сыдыржызем бұшненде каларымыр, чиржыземде бұлашы. Керхи культуры зане хыш прохужалықсам пиде шыра агашы. Шак шыра акныде культуры зане узыгеме, сиенгеме бұлдарыд. Мен хал хибека, кыжал хибек танлаштарзасын, ебе бұлжы. Ондан да сиве, кындырла хибек аши температуры зам хушинчи сыревайлы перепад бұлжынде. Иргине 9 градус тей бір кашпа, минус пірре бұлмада бұлдар. Шак перепад сәмінде візім үзен даран культуре зане чирлеттер заярашы. Біреміш чирінде ол берен септериосем, шулшы земшіне дұхма бұлдарашы, мучнистый раса, депірінде гельментес периоз. Мучнистый раса ол шынық чиридештінде чывашлады да. Шак айкенже үзеген шулшы зане тибетсе ярашы, үзен даранзам хайзен вали керлі жүхлі абачимели витаминзам пұштараймашы. Агрономзем чиржі жулфне тюрех палырдашы, специалист марризен мәне малаглармала, мүлі паллызене жуда илмелевізен. Уйрым жидзене чанақта евродарақ полінде хере 90 шақ культура шағын жерледезе галаманде. Бірем жінде киргизене куда хал киргизем жінде дырапыр пашкензе бұға пырынде. Вазаняк шаржымын бе бұқсан, хойзем жіне бұқсан де шынық бек, или шымға бек, серый деслетіз налет пулма бұлдарад. Шавын дел мучнистый раса депір. Тада шул жезене бұқсан, хойзем жінде пайырға сары бұла жінде херризем вара ржавый десле, вал гельментес периоз, перен пулма бұлдарадінде. Тада шабегех шул жезем жінде плещина типсе гайма бұда. Шак плещина варынже вара пиде веде гына хура точка зем бұлашы. Шак точка земде ол септериоз чиреде зен пілдерме бұлдара пыребі. Татьяна Ивановна, ялхучалық ешченезен, тада фермерзен тухуша зықласағы варастезен мен білмеліға. Фермер зен тада ялхучалық ешлегензен час-часа хире дұқса жүремелейінде. Май бұлзасын, Россельхозцентрда ешлеген специалистен ечензен. Я вам болат хирзен жейзеген культура зене саназа, бақса, мониторит тузадымалы. Мен жіндезесін, енженде міледе білін хұрт көпшанға, чиры ерде бұзан, шак чирзен пір гонгушын жеде, водыр 20% культура зене сиенгіме бұлдарашы. Шамба ялхучалық предприятизен вғытра бақса саназадымалы. Пәдім культурына. Пирен халшандалық лайықланча агайыртерме майзен бұр. Хұжалық храшлегенсен пірейду талжы демеленде, шавығытрақ теппри ғаныш сырландарад. Чавашинри нумай хұжалықра шүрхи урба сарылмадыдынча. Сылдави мен реже. Камалара ларца әлгерненде ол май бұшламыжынча активист ватконы ожы бөлже 9 майзене. Шавзен шүрхи культурзан шутса дұхнызем сарыға, шетюне, шедеген низем нумай бөлжеш. Шагы мен жинханде ол берін. Прямо жінде ол культуры зене мен дарыныш акнын жеңгелет. Енженде аялара хандар задым болзанынде глубина высевы депрінде. Болда биде шак сиенгюре чак культура зене. Потому что вызене шутса дұхмала, даланмала хызене вайлме на жардарах вызен. Тада те бірдезен кышал шүргінен де ол
хайне манерлі сиве дөджі. Шаг шурхи культуры зәне пидесі енгерет. Мен жіндезе сен шытса дұхнызем вазен шемжешке, вайлеймен, вазен тымарезем шаг сиве шыр сиве бұлны бе ергеллешлеймеші, адаланаймашы. Тада калар мұрынде ялхужалықсан вазене абад парашы, шаг абада да вы хайзене в Турцальме вазен тымарезен вайжуко, шамбада шурхи культурызем сарыгашы тюнеші. Шаг ожығын зәне гуранде ялхужалықсан теплен вағытра ишлезе илмелі. Листовой поверхность тырых тырлі микроудобрений земба маланде, азотный удобрений зембе подкормка барзанаван. Сиенлі хуртка пшанга керхи культур земжінден шүрхежнеде кушма бұлдарат пуля. Енженде хирзем шумынрақ вырнашна бұлзан, чирзем ерме бұлдаражне. Мен жіндезешін кашни чирен бұл кымба жерезем, грибные споры депір. Шак споры зем развиваться дузаштен вғытра фунгицид обработки зем думазан, шак споры зем тебір культуры жиненде веща кашма бұлдарашы. И тогда содержезем в зене кужараща, например, тляде приндел, в малдан киргизем жинджа адаланать, чанды перспоры не летя, шурхи культуры жине вещага, шака ури зембенде, хайзен, шак споры зене содержагаща, тогда шурхи культуры зене ерцама булдараща. Тасан Ивановна, чире содержа мөлле бдерме булать. Шак чирджерзене, тогда содержезене бдерестезем, в гатранде мониторинг ту задумала, хирзене пахсазана, задрапор, экономический порог патне, перене ялхучал хранде, экономический порог вредоносности бур. Уда кашни чирджерень, тогда содержен менджухли был малыне шкалы палы бур. Шак шкалы палы батне щицесен, фермерзене ялхучал предприятниче шлегензем пуринде, чирджерзензем фунгицид обработки депринде, содержезензен инсектицидная обработка дуза в гатраир термеле. Сиве жандалык ошибел шумгурыкта выйлме бушлары. Ялхужалық предприятиенде ишлегензем вғытра гербицидный обработка дуза илгереймериш, мен жіндезін херзенде ебе бульджу, дада шумырыш узақтаджы, комбек шандалық ра химпрополка деп урухладывай мастан. Шамбада халяк ожы жандалық зем бушланжыш, падем ялхужалық ра ишлегензен шивырмада вғыт шугынде. Бірізем ага шакса бідерменізем де призем лардашы, тада үттеземінде кірхизене де прақсағы вармач, пурде химпрополка дываш, дада химпрополка бабірленде, тірлі микроудобренизем парашы, химия удобренизем хушса үзендіранзене выйгірдеші. Перделі культуры зен чирджері хурт көпшанги кашни жол расына. Пілдірхбетін лаштырсан халхин жетларақ мінліземға. Шак чирземенде вузем шулран жулах куша бырашы. Хальхи вғытранде тада вузем хыжзем вайлыранза да булма булдарыш. Хыжзем наоборот чакны дезен дюрашы. Мен жіндезесін халь современный депірінде пұрлі тірлерен химия препарат жезем уза ғурапыр. Агиченех малданах вузене протравит тавапырынде тірлі химия препарат жезембе. Тада сева оборот соблюдать туза бұрзан хыш бір жирзем наоборот пәтіне дезенде булать. Темеше шул бирін патмезер адаланса выйзе браган чирзем буре хирзенже. Перен септериоз черде дамы шанах черенде шул зерен куша бырашы. Шак чирземінде вузем кергуннеха керге культура зене аманцах варма булдарашы. Кергунне шумыр жеват сиве, шак септериоз черне вара сиве де шумыр ебе влага гирленде. Вара шул шеземшинже аялды байземде чирлезе гайзе юлма булдараш. А кажал ебек хелеожа бульджеде шак нумайчир патмере юрынде хулым бульджа вузем лайх миндер ожо одиалайынде выртнабек вурдиш споры зем адаланза, халь сына забықсанынде керхи культура земжинже кажал самый первыйнде берін септериоз адаланза гарі. Шак тәрлі чиртербе, содыршы зембе кережі себе, тишкерзе бұғарға құш район зем лайық шлеші. Падрель, Ельджик районе земде, мен жіндезесім зем чи малдан акма дуғашы, зем культуризм самый малдан адаланза, барза бұрашы. Шак енде ялхучалық предприятие земде, шак химпрополка, фунгицидная, инсектицидная обработка за не самый брем, что хажинде. Татьяна Ивановна, сама начали лешлемеки здесь. Кашни хире, чире, содержа программы на гердеща специалистам халя. Учением бег программы Зембулман. Халяк первичил переншение программы цифровой мониторинг шлет загаре. Перен ядарла смартфон Зембур, шак смартфон Земжинчите переншак программы цифровой мониторинг шлеш. Хире дугаш хире жиценех специалистам геоточкаларда прендебр. Шак хирде бурде загадартмай. Ундан контур полея вводит твапор. Ша ундан девара терли чирдерзене, содержезене, да шимгурукзене керце бырапор. Шагында кертне пойдем содержезем, чирдерзем, тогда шимгурукзем
программыра пурде пугунза быраща республикибе. Ебірінде компьютер шинче шамна пықса, тешкерзе бырапыр. Центральный аппаратран дебірлар организмде, ебір пықса быраяпыр. Хыш районда мүлі сыдыржы, екыш районда мүлі чирджер малданах адаланза гайма бұшлать. Мүлі сыдыржы зәненде фазы зәне бұқсадырапыр кашни сыдыржын хойне яверлі фазы бұрынде берін. Малдан имага де прикаран личинки не гушать, ондан мише поколение развиваться дуныне сыназа бұқсадырапыр. Шак фитокарта шул зәрен пуғынза бырат. Шавынды сыдыржы зән, чирджер зән фенологине, шак карта зәмдырық тишкерме май болать.